Te hae tiwi hei tā te pūrongo hou ko puta ake nei I te Helen Clark Foundation ko te mate whakamomori te tino kaipatu I ngā wāhine hapū me ngā māma hou. Hei tā te pūrongo me kaha ake te āwhina atu I ēnei wāhine ko te ratonga whānau o e tipu e rea tētahi ko ara ake nei ki te whakatatuki I tēnei karanga nei. I toro atu a muri wai hei I tēnei ratonga I te rānei ki rongo ai tātou I warātou kōrero o tira I aia I reira ka tūtaki atu ia ki tētahi māma taiohi e manaaki hia ana e rātou. Kia tahuri ake tātou. E manawa nui ana te ana kiro ki tōna tama. E te kauma iwa tōna pakeke I te wā I topea ki te haputanga. Kāria I te atamai kia tū, hei māma. I felt scared in all honesty, knowing I wasn't ready for the baby. I knew I was going to get a lot of judgment. I whakawā te nui ngā iaia, nā runga I tōna pakeke. Anō nei kāore hoki ia I tētahi taituara. A bit tough too, not having my family as support. Was more relying on friends who were pretty much the same age and not knowing what they were doing either. So we were all kind of like the blind leading the blind. I mōhio a tiana I pāngia e ia ki tēnei mate kuruhau awatea. Engari rā, I mōhio hoki ia me pakari ai ia mo te anamata o tōna pēpi. When I was going through this mental health journey of mine, I realised a lot of my negative thoughts and like behaviours were from past trauma. Kua ākina e tipu e rea whānau services kia toro te ringa ātawhai ki ngā mātua whānau anō hoki, kia kaupare atu te mate rāpoi wairua kōhuki. We look for housing if housing's an issue. We house a lot of our whānau through the work that we do. We give them tautoko in regards to how they're feeling, their well-being. We build up their confidence. We connect them to their identity, to their culture. Kua tino arahia e tipu e rea I ngā māma me ngā pāpā anō hoki, kia pakari mo te anamata o ngā pēpi. I definitely would agree that I'm not the same person as I was then. I was struggling a lot, definitely mentally, but like financially, I wasn't in a good environment. I was a new mum, so I was scared and everything being fresh. And like, compared to now, I'm starting to become a police officer. He timatanga tēnei kia kaupare atu I tēnei mate hinengaro mō ngā māma Māori. Mahia te mahi, hei paenga mō ngā uri whakaike. Muri wai hei, te karere.